Yeah, I'm very surprised indlela uNkulunkulu esingasamhloniphi ngayo. Kuyasho ukuthi asingekho. Siyabonga Mpungose. Show and sound. Phethe noMabulala. Ngokukhulu kuyithobo khambelana nenhlonipho ngiyazi ukuthi umbukeli obukayo ekhaya uyazibuza ukuthi yini nabo manje abantu basebejabula kangaka bajabulela lesi sikhulu-ke esiphambi kwamabona kude nawe sibonayo lapho usekhaya. Ngokukhulu kuyithobo khambelana nenhlonipho ngifuna ukubingelela bonke abantu abakhona abasibukelayo njengamanje. Okokuqala ngifuna ukuqala ngaye, ngifuna ukuqala ngey'cubuthwana ey'shilo zathi ayikwazi ukuthi le DVD zithi maziyibuka ziyibuke ngoba seziyibuka sezisekhaya zifuna ukuyibuka zibe ingxenye yazo. Ngikhuluma ngabantu abakhona abahle. Ngicela uphinde uyishayele elikhulu ihlombe one more time. Alright. Ukukhumbuza-ke nawe ukuthi asikuvaleli ngaphandle usekhaya lapho siyakubingelela kunjengamanje sikubingelela usibuka mhlawumbe uhleli phansi kusofa, sikubingelela uhleli ekhawuchini, sikubingelela uhleli nakhona ekesini, uma uhleli estinini nakhona siyakubingelela. Sibingelela yonke indlela, yonke iNingizimu Afrika, sibingelela wonke umhlaba. Sikubingelela-ke usibuka lapha ekhaya, sikubingelela usibuka kwi-Plasma TV, sikubingelela usibuka kwi-projector, sikubingelela usibuka kwi-laptop yakho kubungcava kunjeya nakhona efonini siyakubingelela. Siyakubingelela mhlawumbe usibuka kwi-iPhone, mhlawumbe ngenzeka ukuthi usibuka-ke efonini ezingene eliphansi ngendlela esimangalisi Asha nakhona siyakubingelela. Makuthi siyakwazi ukuthi sivele ngokukhulu kuyithobo khambelana nenhlonipho. Igama lami ngingusiyabonga Mpungose. Yebo. Abantu abaningi leli phimbo bajwayele ukuthi bahlangane nalo kakhulu emsakazweni esuke ihlukahlukene, but namhlanje siya asenza izinto zivele zibe lula kakhulu ngoba kubhlungu kakhulu ukuthi hlezi uzwa i-voicemail but ungakazi uyibone i-wallpaper. Namhlanje sikuvezela i-wallpaper ngokukhulu kuyithobo khambelana nenhlonipho. Ngiqhamuka phansi ePopman Emazweni, umfule ngiphuza imiti mangiyithola nge-tap running through that is true ngoba khuluma basale bekhwehlela sengathi bebenjoy sign flu ngumanika niklu indoda engabafunga abakube sebashona efunga istrong ngoba ngiyabhilivela kuGod kodwa kuba nana ngisanazi sengifunga nina. Siyabonga Mpungose. Ayeye so njengoba namhlanje siyajabula kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo. Siphuma ngaphansi lapha sithi my life your entertainment, we are paving the way. Namhlanje kushubile ngendlela eyisimangaliso. Ngizocela ukuintroducela ngaphambili insizwa encane ngendlela eyisimangaliso. Lo mfana lo ngicela ukukucacisa lokhu babukele ekhaya. Lo mfana mncane ngendlela eyisimanga and okwesibili uqale ukuthi abonakala emcimbini eyahlukahlukene ehambisana nami. So ngiyocela kakhulu ukuthi ngamjabuleli kakhulu nawe lapha ekhaya ungamjabuleli kakhulu, jabulele mina kakhulu okuyimina owam introducer. So njengamanje ngicela ningivumele ngi-introduce lensizwa encane eneminyaka emincane ngendlela esimangaliso izosijoyina senza le dialogue efana nalesi yenza namhlanje. Ngikhuluma ngoSicelo Mpungose. Ngicela welcome ngaphambili uSicelo Mpungose senza ngaphambili. Ungathi disek bafo elami leli hlomba kulone lapha la kuleli. Phela phela ngishele elikhulu ihlomba. Ngiyabonga kakhulu kubabukeli abasemakhaya ukuthi ngempela ihlombe lishayelwa nje ukuthi unomfana waqala ukuthi abonakala ehamba nami. Ngicela niphinde ningiphinde nami. Kanti ngibona kwabukeli futhi nami ngicela ukuthi ningishele elikhulu ihlombe ukuthi ngamzama ngahamba naye ngishele elikhulu ihlombe. Alright, nginenkolelo, nginolwazi Sicelo olukhona ukuthi ayikho into ongakwazi ukuthi uyenze emhlabeni wonke jikelele ngaphansi kwamanzi ngaphezulu emkhathini. Ayikho into ongakwazi ukuthi uyenze ungazange uyihlanganise nendoda enjani enkulu okuNkulunkulu. Bafo usuwonile usuqale wabingelela wenza zonke izinto wakhuluma amahlaya ungakakhulumi nendoda enkulu okuNkulunkulu. Asilungise iphutha lakho. Okay bafo, ususho ukuthi mhlambe masiqala lento esiyiqala le dialogue yethu la sizobe sikhuluma senawe siyenze ngokuthi sikwazi kube kubaleka ngoNkulunkulu. Bafo asithi ngalezi zikondlo siyofika sebeqedile abantu abathi sebegqibile sebekhompithile kodwa umsebenzi kaThixo bengayikomplithile ngoba thina njengezibongi sayini sizogcwalisa imbhalo. Ngakho ngiyongena neziyalo ngene nezivalo ngoba ezulwini kalungena uvalo njengoba Jesu Kristu ngizobafela ngamagama emhlabeni nezibhaki sivumelane lo Mpungose wabo emhlabeni kabi kubani nasemaphephandabeni bezama ukuzoncisha ukuphila kanti sebencisha ukuphila kwegama lakhe ngoba siphila nje kungenxa yegama lakhe. Ngakho ke noma ngihambe esigodini sezulu lokufa angikwesaba ukufa ngoba ngaze ngiyife kimi kuyini ukufa ngalezi zikondlo sohaya sokhumbuza abantu ukuthi umdali kuphela ohaya so befica behwaya abanye bethoma belibele kunqoma udali babo kodwa belibele
umncoma umdani wabo yazi ubonga imlimele asakwazi ubona imehlo phansi kwembongi nestoryteller akubonga siyabuthela ngehlazo masibhala iy'nkondlo sibhala ngey'thandwa zethu igama lenkosi ishiye ngaphandle emva lokho sibe nesifiso sokuthi masifika ngaphandle sisho nomphathi siwusha inkondlo ey'hithe nenkosi phakathi kanje ligama lenkosi phakathi awunkosi phakathi kwalabantu ngeze kuphakamisa igama lakho noma khohlulisha lami uthi ngusicelo uma kuphamela lakho nje sobe sifezekile sami isicelo nani-ke akaniphinde kwabantu abasile niphendukele enkosini usathane ulindile nomlilo ubasile ngalesi siqondo bengifisa zibe intando yeningi kwakuyangeningi uthi labaphilayo emhlabeni noma labasobelele emathuneni nalezi siqondo ngeshaya emathuneni ngibaxoxele ngokuphila afani ukuphila besaphila emhlabeni ngalesi siqondo ngabe ngimosha isikhathi mangithi yoshisha emthandazweni yasesikoleni ngiyofica abanye emagcekeni bonke babesemagcekeni asemtholampilo bengazele ukuzothola impilo kodwa sebezele ukuzoletha impilo engenampilo kulomhlaba ongenampilo beflathela isikompilo ngalesi siqondo ngalesi siqondo ngazele ukuzofuna udumo ngoba ngabe siyaduma uma qobele sizinikeza udumo umdali kuphela odinga udumo ngalesi siqondo sonitshela ukuthi uNkulunkulu is the master of ceremony kukwena ukuthi uyamlandela noma uceremony siyabonga Mpungose. Kalo as much as le nkondo ebekade sisha sikhuluma ngoNkulunkulu vele ngiyazi ukuthi abantu abaningi bebejabulela kakhulu ukuthi simbalele uNkulunkulu kodwa abantu ngathi emakhaya le nkondo bayithanda kakhulu lapha ngasekugcineni isithi siyabonga Mpungose ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya ukuthi nithanda le nkondo isithi siyabonga Mpungose so sicelo njengamanje ingcindeze khona eNingizimu Afrika kunomuntu omncane okhona osibukayo kumanje engafisi ukuthi umyalezo wakho uthi mawufinyelela ufinyelele kuyena ngendlela ekuyiyona njengamanje sibhekene nengcindezi ukuthi ingane zabafana zenza ngendlela ezenza ngayo ezamantombazane zenza ngendlela ezenza ngayo asihlambe ngikunika ithuba lokuthi mhlambe ngithi upresident wenkulumo hayiwezwe wenkulumo nje kuphela ngithi upresident wenkulumo ngithi khuluma nomuntu okubukayo njengamanje ekhaya ukhulume nomuntu okhona njengamanje la kulaba ama VIPs abangasalela abathe ababe khona makwenzeka le program so njengamanje sicela ngithi ngikunikeza leli thuba ngithi khuluma naye 1 minute and 40 seconds ukathini ukukhuluma nomfana ukhulume nentombazana ubagive ngoba izwe selicovekile mfana ngivele ngikubhanqe uvele uyibhanqe lento ukhulume ngapha ukhulume ngapha baba angiqale ngokukhuluma namantombazane angithi intombazane uqaphele ngoba eqinisweni amanga bangilisa eqinisweni bathi ngikuthanda kweqiniso baqamba amanga ngeqiniso intombi ishelwa ngamanga inhlanzi zishelwe ngamanzi iqiniso lidayiluthwa ngamanga intombi bayilutha ngamanga bayitshela wonke amagama edinga ukwezwa ihlule ukuzibamba inikele ngezinto ezidinga ukukhwezwa ngoba iluthwa amagama abawakhulumile kanti inhloso ukuyibona mayikhumulile abafana abanamanga mina ngiqinisile bazofuna izifundo zamanga bazofuka izifungo zamanga mina ngifuka umabuka isitrukodi ngifuka ujabu qaphela baningi abaqaqobe nethemba lokuthi basazofaswa ngiyazi emehlelo kunjengemvu kepha kuyovela impisi make kwasuka isikhumba ngiyakhumbuza uyobe sefuna ukufeza izinkanuko ngenkani ibhasopa ungavula ngenkani ubokhala bisopa ungavula ngenkani kantshwala musuflopa ungathi-ke abafana bayafana ngoba ngikutshelile ukuthi abafana abanamanga mina ngiqinisile bazofuka izifungo zamanga mina ngifunga uma angikhulume nabafana khuluma nabo mfana nawe oqaphela ngoba eqinisweni amanga bangikisa eqinisweni bathi bakuthanda kweqiniso baqamba amanga ngeqiniso izitombi sezishelwa ngemali zidlubusha zibisheba notshwala zinjenge sibusiso esisiqalekiso esilethwe ngobuhle umfana uluthwe ngobuhle othandweni weza ngobuso kanti obabo bayapenda ke makeup nemascara basidobisa ngoba bangesizo bakupende makeup nemascara basidobisa ngoba bangesizo makufika izivula zempilo ususa upende kusala ubuyeni uyabaleka umfana uluthwe nge-high waist ibhluke eliyipintshayo kanti inhloso ubamba isipili esiyixegayo ngoba eqinisweni amanga siwancikisa eqinisweni sizithanda kweqiniso sibe siqamba amanga ngeqiniso ngiqala ukubizana ngeyi-straight kwanona uthando ungakaliqondi kusitolo mpulo yabona ndodana ukhulume kahle kakhulu yabona mina njengensizwa le empophomeni ngizwe ngivukelwa amandla ukuthi ngigiwe yayibona into njalo ubungabona isimanga into ecishe ngayenza bafo ngicithe ngakhila imanga la bafo siyamina nawe siyazi ukuthi yini ekuvimbile ukuthi ungagiyi kodwa sikho ke lapho bafo nami ngicile ngasalithola ngithuba lokuthi ngibingelele ngiphinde ngibonge kubantu abahlonipha umsebenzi wethu ngalendlela ukuthi abanye abantu ipoetry kubona ihobby kodwa kuthina umsebenzi sibonge kubantu abawuhlonipha ngalendlela umsebenzi wethu ngikhuluma nje bafo Thangi bekukhona la besiya khona ngeke ngisayibalula indawo eBackville beseBackville Thangi kanti izolo ke bafuphutheliwe bengisothukela ke mina izolo ubuku khona izolo izolo mina into engiphazamisile bekade ngifuna ukuthi ngibe ingxenye la bekade ngikhona but izolo bengisesibhedlela bengingaguli but njengomuntu omusha ngisengigudle ngihambe ngiyozibukela so kwamanye amahodi bekuyinoma flu bebekhwehlela ububona ukuthi umkhuhlane amakhaza ozozidlulela so bebedinga leyo medication bese beyavuka baziphilela kanti uma ungena ngasemnyango ogogo nomkhulu bebekhala ngokuqaqamba kwezinyawo onesi bebalula amajaqamba bebaqeda amahlala khona kabawo izolo bengisesibhedlela manje ngifisa ukwazi ukuthi
Ngimboneni na ungashona khona kuyozibonela obekubuka kakhulu ilapho ngidlula khona kwenye iwodi esabsabe benqamuka ingalo nemlenze mangibabuza bathi babedle utshwala beshayile bona babezikhogo zezwe bathi betshela mina konethuba uthi ungashayile uma uphuzile bathi bona sebenjenge tear gas bangalithokozela elinye ithuba bathi baphuzile nancane bekudlala esibhedlela bekushubile bathi okubekubuka kakhulu ilapho ngidlula khona ingane encane ena 14 years isimboziwe ngoba kuthi sishonile odokotela bathi bahlulekile kuyibelethisa ngoba isencane bekuzoba ngcono kube kumuntu omdala besekhulile so bengilokhu ngigudla angiphiwe unye ungithusile ngoba ngigcine sengilale ngingadlile izolo bengisesibhedlela manifisa sikwazi ukuthi ngiboneni na ungashona khona kuyozibonela obekubuka kakhulu ilapho ngibona khona omunye sisi obebuke seqinile but bengisaba ngisho kumbheya ngoba icondition abekuya ayilungile onkosi ngeze njani ngoba lokho engijongile bathi uyangiqhweba kumina asifuni kusho ukuthile athi ngiyaza usangiboni ngomuntu usegulile bathe isikole ngangade ngifunda nangu umadlala silindile ngathi muphi yena lasempopmeni wayidehlaniphile wathi ngiyazikhumbula lezo zisuku but umhlaba sewushintshile bathi ngiyathokoza mangibona abantu abanjengami sebephumelelile bathi ngicela ukuthuma wena okwazi ukuthi akhulume nesizwe uthizwe utshela abantu abasha lo myalezo ukuthi abawuze ukuthi asizidlela ezinqamlilayo emfundweni kubamba ezingelayo izolo besishaya indiva ngoba sisiyaziphilela beka mina namuhla sengisesibhedlela ngiyasigulela ubatshela ukuthi ngithe abo inqanda endleleni eziyengwarini nasemaphathini ngoba indlela zasemaphathini zihamba ngophathini but sukusuwedwa mangabe usuye enhlabathini wakhwehlela ephindelela yadumela phezulu imshini ngagijima abizodokotela safika seyicishile bathi alehla ngalingehlanga usindile bese kushaya isikhathi washini bamboza amazwi akhe asaledlala kimi ingakho namphakathi wase-South Africa sengithi angikwadluliselekini ukuthi izolo bengisesibhedlela manifisa ukwazi ukuthi ngiboneni ngathi kushivile ngashona khona niyozibonela siyabonga Mpungose. Yabona Sicelo ukubone uthola ukuthi mhlambe noma sekwenzeka izinto ezinhle kanjendlela ezimangalisi thola ukuthi khona izinto kodwa ohlela ukuthi noma use stage ubuka usho ukuthi ziyafanelana lezi zinto awukwazi ukuthi uyihlukanise bafu. Ngiyabona ngiyayizwa sengisho izinto eyimeshayo into eyimeshayo into eyodwa into ongakwazi ukuthi uyihlukanise ngoba kukhona amakhapuli sothi yabona amakhapuli ayafanelana ngendlela ezimangalisi mhlambe ngithi njenge like i-security mhlambe u-over into engahlukaniseki khapuli eyodwa bafo njengoba dusho ngempela njengoba dusho uthi ibusiness sokuhlembe uyamkhumbula ulokhuzana uletholonyana lo ayidlala kwiKaizer no akhona mhlawumbe okay sithanda sami umuhle kaphezulu konke amantombazane akhona mina nawe siyibusiness sokiso letholonyana no akhona isicela siphinde kahle lento abayizwanga kahle mfuna bayizwe kahle sithandwa sami umuhle kaphezulu konke amantombazane akhona mina nawe siyibusiness sokiso letholonyane noakhona ngakho kuma umuntu udinga into kasenoluntu induku endle igawule sizweni lisho njalo lesintu yabona sithandwa sami kulolu thando sokwabelana ngokulingana socazelana ake ngiqale ngicazelana yabona ngoba kuno 4000 yazi komethama ngama 1000 kuze ngisale no 2000 kodwa nendlela ekuthana ngayo nako lo 2000 yokunika 1000 sande 1000 pay 1000 ngoba la sispenda ama 1000 So, uyazi into methesema ngama 1000 kuze kusale no 2000 kodwa nendlela ekuthanda ngayo nabo lo 2000 yokunika 1000 sande 1000 phenhla 1000 ngoba la sispenda ama 1000 ngize ngisale ngenalutho akulutho manginawe ngiyobe nginalutho ngaqala ngokukhuleka okuhlanganiswa inkosi ngekuhloniswa yilutho inkosi ifaka isibusiso sakulolu thando ngimthande othando lethu umbuso wakho mawande kuze kube phakade amen enjengama usicelo ithi umuntu osifazana onjengawe ongenasicelo umhlahle ngaphala isimala kaza wakuncisha yazi ngiphala inkonzo nje ngoba inhliziyo yangisabisa inakuthetha how I feel izokuphampa izocisha ngakho into engizoyenza ngizoyikhipha lenhliziyo bese ngifaka inhliziyo washi khona kusana sonke isikhathi ngizothi makubuza shaka kancane ithi nqa hayi cha ngakho into engizoyenza ngizoyikhipha lenhliziyo bese ngifaka inhliziyo washi khona kusana sonke isikhathi ngizothi makubuza shaka kancane ithi nqa hayi cha akuze kusele kancane nje ukuthi ngimthola uPalisa kodwa masengithole wena sengizokubalisa ngakho kama ngithi 1 wenzo 2 uzongibalisa kulolu thando ufuna sibagoba balisa siyabonga Mpungose. Njengoba besikade sakhumbuza lapho umbukele ekhaya ukuthi namhlanje kushubile African continent niyazi namhlanje ukuthi konakele qhamuke into entsha into ongakaze uyibone nangelinye ilanga naphambilini siyashona namhlanje sithi we are paving the way sicela indaba manje ngithi ngikhuluma nabantu babukele ekhaya ubusiness phone lapho manje kwenzakalani ngicibile message engena manje la ngibhizi uyasebenza umuntu ukusendela imessage enje uthi uyaxolisa uxolisa ngisebenza wathi ngifonele back umuntu oxolisa ngisebenza so uthi uyaxolisa yazi ngase ngivumile
ukuthi mina nawe siyohlukaniswa ukufa ngangithi makushubile ngawe ngingafa nokufa ngase ngifungile ukuthi mina nawe sinyamanye bengikubiza ngethambo lamathambo ami uyazi ke na ukuhlukana kwamathambo kusho ukuphuka kwenhliziyo bengikubiza ngenyama yenyama yami sokuxibuka kwenyama enyameni ikimi kwashiya isilonda esaphola kwasala isibaba esohlele singufakazi ukuthi lo mzimba uke wathanda yazi ukuba sothandweni nawe bekufana nesimemo sokuzophuka kwenhliziyo yami ukuthi bengawazi umcimbi uzoba nini ngoba amehlo akho anamanga ebekwazi ukungikhohlisa angenze ngikhohle ukuthi usangabona abangcono uyakhumbula ungikhalela ngase ngikholwa ukuthi njengoJesu ngangifela ngase ngikholwa ukuthi njengoJesu ngangifela kanti sonke lesikhathi ngibufana noJudas ubungimaketha kodwa makufika aba nemali uzokwazi ukungidayisa kalula kodwa uthi uyaxolisa yazi inhliziyo yakho ifana nephuphu lenyoni engayifica beyiphulisa impiko ingakwazi nokundiza ngayithatha ngayiphulisa amanxeba ngawapholisa yazi yafunda ukundiza ayandiza yangishiya yazi lenyoni ukuba ngiyigonanga ngoba bengihlale ngixolisa ngingonanga ngithetha amacala engawenzanga bengihlale ngixolisa ngingonanga ngithetha amacala engawenzanga bengijezela ukuphuka kwenhliziyo engayiphulanga ngayifica seyiphukile kunjalo kunezihliziyo eziphulwa abanye zithojwe abanye emaziphola sipholela ukuyothanda abanye kunezihliziyo eziphulwa abanye zithojwe abanye emaziphola sipholela ukuyothanda abanye usala uzibuza shuthi le nhliziyo mina bengiwumthoba inhliziyo yazi nabantu bayangibuza ukusahlona sihambele ngaki ibanga yini lengaka esayibanga lalela sisi noma bekubuza ukusahlona sihambele ngaki ibanga yini lengaka esayibanga obatshela ukuthi sabanga ukuthi ngangeke ngikwazi ukubanga nenhliziyo yakho masifuna ukuhamba ngeke ngikwazi ukuyibamba sasingamathe nolimi wena ungamathe mina ngingulimi ngangihlale ngikuwe ematheni nami njengolimi ngihlale ngikhulumela amabethu sazongishiya manje kamathe anguwa ngishiyile abuyele kaSifuma sex yakho ngasala nenhliziyo ephukile kubhlungu ukuphuka kwenhliziyo mayiphula inhliziyo uzama ukuyipholisa kodwa uthi uyaxolisa lalela sisi nami ngiyaxolisa kodwa inhliziyo eyayithanda wena yaphulo wena senginekalokusho esasaba nokusho ukuthi iyathanda ngicela ukubonga So bafo ngempela lokhu kuyaqhuquzela ngendlela eyisimanga uyazi ukuthi nawe baningi kanjani abantu abahluleka endleleni ngiyabonga kakhulu mangithola kunezinsizwa ezincane ezifana nawe but ekwazi ukuthi zibe namagalelo ngendlela eyisimanga leso sicela cha bafuna siphinde sibonge nje bafo igalelo nawe usuhambe wafika kulona igalelo usubambile alingangontanga yenu bafuna nami ngaphinde ngibonge nje negalelo bafo sube nalo eminyakeni onayo angingangontanga yenu ngaphinde sicela abantu ukuthi baphinde bakushayile ihlombe nawe bafo bafo ngeke bangizambe you know sicelo enye izinto mhlambe masikhuluma la ngaphambili uzuyitshela mhlambe kwakwade kwenzeka ngenye indlela noma umuntu wayekade ekhuliseke ngenye indlela but ke kuya ngawo ukuthi iyalelo oyayithola esikoleni noma oyayithola kubantu abadala